ev hilmî nakin ji medya PKK û medya PYD ku qaş û PYD partiyekî serbixwe ye tenê ji aliyê felsefîk û îdeolojîk bandora Serokê Newewî li PYD bûye. PYD ne beşekî ji PKK ye. Ji xwe li medyaya wedî li medyaya yanî Fırat News a PKK, Hawar News a PKK ku bi navê PYD qaşo li Rojava dixebite. Hûn yanî pir hêsan ha, pir hêsan û hûn derbasî her beşê wê ê Tirkî, ê Kurdî, beşê Erebî binerin û li nûçeya binerin. Li yanî li Sûrî di rejîma Sûrî de edê bixwe heta niha sê rojname hebûn. Beas û Tişrîn û Sewra. Rojnama Beas a ku partiya Beas e û rojnama Tişrîn yanî Oktober û rojnama Sewra yanî Şoreş evana qaşo yanî ne a partiyê ne lê a dewletê ne ê a rejîmê ne. Lê kopya havînî. Aynî nûçe, aynî şirove, aynî mantiq, aynî axaftin bi vî şêweyî hanê rejîma Sûrî civakê kedî kir. Ev kopya rejîma Beas li cem me jî heye mînaka wê PKK. Partiya Beas di nav dikevana de a Kurdî ku ji xwe binerin çi medya ji me re ew kirî pir rehet pir hêsan ha. Ana hinek werin bixwazin bixebitin li ser xwe jî nawestin. Hingî biaqilin, hingî aldar çi yên ew li Rojava çi heye? Yekîtiya nizam ragihandina azad, nizam çî azad heye. Tiştekî li wan heye. Qaş wekî sendîkeya ragihandinê kadrê PKK wan bi rê vedibe û terxîs didin rojname û nûçegihana û yanî kesên ku di medya de çol li Rojavayê Kurdistanê. û eger yek pir bi rehetî dikare tenê li medya PKK û li medya PYD binêre wan bidibe hevdû wê nas bike ku PYD ne tenê beşekî ji PYD ji aliyê PKK tê bi rê vebirin. Ji aliyê PKK bi emr û telîmatê rê vebirin. Yani ne ku beşekî wilo bi serê xwe ye lê beşek na. Heta li ser asta medya inisiyatîfa PYD tune mecal jêr tune ku kesayetiya xwe bi serê xwe karûbarê xwe ragihandinê apoçî xemna. Ez di nava medya PKK de şixulîme. Ez dizanim çawa tê bi rê vebirin berê kes neyê. Ev yanî sêwlek mêwlekê nû ê ku hatine tên yanî ji mir dersa nedin me ez dizanim ez di nav de bûm. Ez di nav medya PKK de bûm ez dizanim asta kesê ku di ndirê vê medyahanê dişixulin çi ye yanî dwarê rojnamegeriyê de, dwarê şîrovekirina siyasî de, dwarê şîrovekirina rojnamegerî de di kîjan astê de ne ez hemû dizanim. Tenê li vê binerin li van herdû ajansên nûçeya Hawar News yanî hewcet nakim hûn li Hawar News binerin ji xwe Fırat News binerin. Ji ber ku yanî esas ne Hawar News ew e esas û jêder û çavkanî û rêvebir Fırat News e. Ev hemû tiştê din wilo şeklînî yani. Ja ne tenê ev ja tu were rojnama ronahî û tu were nizanim rojnama qenala ronahî û hemû mesele. Bi vî rengî bi vî şêweyî PKK civakê wilo yeknerîn yek gotin ev ne yekîtî ye. Ev ne yekîtî ye ev kedîkirin e. Ev ti çawa civakê bike kerî, ti çawa şexsiyet nehêle, ti çawa dahînan û hisê îbdaî û kreatîfê di hundirê civakê de bikuje.
بفي منطقة هاني بفي مديا هاني بفي آلافين درو اي مديا جواك تيبوري ببرن لمقابل جينها مثلا يعني قالك روشنبيري ما نفسكاري مجد في مثلا هاني ده هاتين خاباندن دو شغلن يعني دو نوافي مديا هاني و اف مديا بكاكي اف مديا بكاكي كو امريل رخنا ديكن مخابنها يعني هن كادرين مديا تشيكر يانجي سبيكر يانجي روجنامەگەر دانە مديا كردستان عراقيش ودو ناف دجي خبتينه يعني اكو بريد بغفور مخموري رد شغلي اكو محمد قرينندري روداو بغفور شغلي غفور جي ابو تشيبو يندك يكيتيا نتويا ديمقراطيك كو بي بارتيا باك بو بارتيا آزادية كردستان غفور مخموري جي ابو تشيبو و اكو محمد جي اي بربرسي روداوي ابو تشيبو ون كيجي دخوازن يعني برن ميناك برن دناوا مديا باشوری کردستان جی گله کسین کو پرورده آخوا ذهنیت آخوا مدیا د نوا پککی دهیم بونه انا نه کس جمر بیشن تجید نوا پککی ده بونه نبریم نه محاول دا دهندری روزنامه سورگل دو کادری پککی هینا ساغن کو از پیچه کی دواری پروفسیونل بوینه و دهندری کوواری دست پیشکی پیش ببم از دری وکم گله کسین دن نرینین جدا کسین جدا عرب کرد ورن دهندری وی کوواری بنفسین و مهنه کولدان کرن باش رل بشی مهاد بری محول دا دوی مسئله هانه ده از ندنا مدیا پککی ده از بو مدیا چیگر نا شکلو چنه یعنی مد ناو روشنامه يعني در ناو مديا عربي ناو روشنامه‌گری عربي دم گلک نویسانی مدیه مشوپاندیه مدیه تجربه چی بیه ما حول دا کوه ازمونه هانه و تجربه هانه مدیا پکه که بچکجه فایده بده لدما کو از کانال تلویزیونی آور غروش تیوی چی ده بو و چاقه 10,000 دست بیکا 10,011 و دما بری از هینا لسوری بومجی دما کو از کوبارا سورغل دخبتي دسته ويا وشان نوت کوبارا روش داده ما بس تعمل مسألة يعني از زانم اف مديا هاني بچرنگی ضرر و زیان دیگینه کسایتی مرو دیگینه جواک فاشیزم دندره جواکی ده بلاود فاشیزم مال دجی کردا لدجي أنا كسا لدجي بدكا المدياوي بنادم يعني شري كلهم بري بدكتي كرن دحقات الشري بري تركا دحقات ديلهم بري رجيم السوري دحقات فاشيزم مدياكي كولو يعني أنا زانم بچنا بيوك اگر قبل الصاغ بانا والمديا بكاكي تماشا بكرانا ويبقريا والخوخستا ويبكرا هوار وداوية خوب كشت كو كسن پشتیوی هاتنه وی لپشت وی پنجره جی آبیتنه اف کسین هان کینه آپو چینه